Može, evo, dobar dan svima. Evo, na početku isprike zbog ovih tehničkih stvari, s obzirom da se događaj snima. Hvala vam svima što ste izdvojili vrijeme u petak poslijepodne prisustvovati ovom okruglom stolu naziva Javni prostor, edukacija, praksa, politika. Evo, moje ime je Marin Dujić i bit ću moderator ovog događaja danas. Poticaj za ovaj događaj, za ovaj okrugli stol je dvojak. S jedne strane, kao što vidite, ovdje imamo izložbu koja se danas zatvara, izložbu studentskih radova Kolegija Studio 3 pejzažna arhitektura koji je nastao tijekom prošle godine i koji se bavi javnim prostorima Novog Zagreba. S druge strane, danas je i dan urbanizma, ne znam koliko ste upoznati s time, i ta dva događaja zapravo su dobar poticaj da ponovno porazgovaramo i ponovno otvorimo neke teme vezane za javni prostor, a danas specifično iz 3 rakursa: edukacija, prakse i politike. Evo, prije nego krenemo na sam okrugli stol i na sama pitanja, najavljam pozdravne govore, prije svega dekan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, profesor Siniša Justić, nakon njega voditelj kabineta za pejzažnu arhitekturu i zamjenik predstojnika katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, izvanredni profesor Marko Rukavina, te voditeljica Kolegija Studio 3 pejzažna arhitektura, u sklopu kojeg su nastali ovi radovi, docentica Tamara Zaninović. Evo, dekane, izvolite. Ovdje. Hvala, dragi domaćini, organizatori, sudionici, gosti, profesori, profesori. Ja vas lijepo pozdravljam. Prenosim pozdrave s jednog drugog skupa. Profesor Miščević 17. put organizira dane pasivne kuće sa velikim entuzijazmom, kao što to već i znamo, pa evo, znate da niste sami u ovim inicijativama petkom popodne. Ja sam tu u trojakoj ulozi. Ja sam tu kao dekan da pozdravim studente i nastavnike. Tu sam kao mentor jednog diplomskog rada koji je bio rađen na lokaciji u ovom južnom kutu Trokuta prošle godine. I tu sam kao stanovnik Savskog Gaja koji jako dobro pozna cijeli taj ambijent. Mogu sam se čak uključiti kao jedan od stanovnika lokalnih s kojima ste možda radili neka istraživanja. Recimo, onda bi vam rekao da na onu padinu sa Remetiničke u Parkić se ne trebaju saditi stabla, jer je to čuveno i dragocjeno sanjkalište kad padne snijeg. Jel? Dakle, super mi se čini inicijativa da se ide nekako kroz bazu, kroz razgovore, kroz lokalno, kroz pokušaj da se ne djeluje invazivno u prostoru i nekako se upravo taj medij urbanog pejzaža, ili mi to formalno zovemo pejzažna arhitektura na našem predmetu, ali ja to zapravo gledam kao neko polje neko polje intenziteta odnosa koje zapravo mi arhitektonskim okom gledamo, promatramo i projektiramo. Jel? Kao neki medij, kao da je zapravo pejzažna arhitektura medij između urbanizma i projektiranja, kao taj neki dragocjeni prostor koji povezuje mjerila. Jel? I osobito prepoznajem zapravo u ovim radovima taj neki pristup da se ne bude invazivan, da se ide na način as found, kako je to je bio recimo koncept u ovom diplomskom radu kojeg sam mentorirao, kolegica Petra Marčinković. Cijeli rad je zapravo poštovao, odnosno jedan od ciljeva je bilo da se poštuje pozicija postojećih elemenata u prostoru, onog igrališta koje je tamo, vi koji ste radili na tom mjestu ćete znati. Jel? Doduše, njezin rad je bio nešto hrabriji u odnosu prema pruzi i ona je radila neko istraživanje, pa je onda došla do informacije da se čak i postojeći nasip treba pomaknuti i da zapravo planirana trasa željeznice ide nešto promijenjenom trasom, pa je onda to stvorilo još neke dodatne elemente u tom polju odnosa i utjecaja i tako dalje. No, da sad ne idem predetaljno, sve vas lijepo pozdravljam i želim uspješnu diskusiju i da ove radove zapravo promovirate lokalno
jer naš problem je u tome što smo premalo vidljivi. Mi zapravo trebamo djelovati, odnosno raditi na edukaciji. Mi se educiramo kroz odnos sa lokalnom zajednicom, ali lokalna zajednica se treba educirati o nekim mogućnostima koje nude arhitektura, urbanizam, pejzažno uređenje i tako dalje. Zato što se može primijetiti da prostor erodira i zapravo postaje sve lošiji i ljudi su naviknuti na sve niži standard u prostoru i zapravo to traži neku kontraakciju, neku kontinuiranu brigu i vrlo pažljiv i vrlo brižan pristup. Jel? Tako da bi zapravo bilo super kada biste ovo mogli izložiti i u Savskom Gaju, i u Trnskom, i u Trokutu, u nekom njihovom društvenom prostoru. Jel? I dovesti njih i izložiti njih nekim vašim prezentacijama, dovesti ih u poziciju da dakle, mi moramo doći tamo, oni neće doći tu, mi moramo doći tamo, baš kao što ste išli u nekim početnim istraživanjima. Jel? Tako da to bi zapravo nekako zaokružilo onda ciklus tih projekata, neki životni ciklus projekata za sada, jel? Da se prezentiraju tamo gdje su zapravo kupili one izvorne informacije. Evo, da ne budem predug, još jednom sretan i uspješan skup želim. Evo, u ime Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu pripala mi je zapravo čast da vas sve pozdravim i naše zapravo kolege i studentice i studente i naše zapravo drage goste koje vidim da su došli, koji ipak možda i nisu svi naše struke. Zapravo danas već je kolega istaknuo, znači ono što je lijepo i to dugo zapravo možda od kad ja radim i poznam, nismo imali za dan urbanizma neku formalni oblik, tako da se ovo zapravo jako super potrefilo da imamo danas u javnom prostoru, odnosno da smo izašli samo iz okvira fakulteta i da imamo mogućnost i danas ovog okruglog stola i zatvaranje izložbe. Kao zapravo voditelj kabineta za pejzažnu arhitekturu htio bih još jednom pohvaliti svoje kolegice, zapravo docenticu Tamaru Marić i kolegicu asistenticu, odnosno višu asistenticu Anu Sopinu za iznimni trud kroz više godina na organiziranju izložbi koje su izašle van i koje zapravo javnosti zainteresirane ipak pokazuju što se u edukaciji radi. Ono što je meni posebno drago, tu su neki naravno i radovi mojih studenata, ja sam radio u cijelom ovom ciklusu i ono što nije bilo do sada rečeno, mislim da je važno da je ciklus 3 godine bio posvećen javnim prostorima Novog Zagreba. Tako da je to, sada je taj ciklus završio, ali ipak nakon 3 godine imamo vrijedne i zanimljive rezultate i nadam se zapravo da nakon ovog će nam slijediti i neki oblik neke formalne publikacije, da to i ostane trajno zapravo zabilježeno i neka podloga naravno za daljnja promišljanja. Evo, ja ne bih posebno isto dužio. Evo, pozdravljam vas još jednom i prepuštam onda moderatoru i pozivam naše goste zapravo za početak okruglog stola. Evo, hvala lijepo. Evo ja bi u ime organizacije ovog događaja pozdravila sve prisutne, zahvaljujem se što ste došli i posebnu zahvalu upućujem našim gostima koji sada slijede na okruglom stolu. Zahvala dekanu i našem voditelju kabineta za pejzažnu arhitekturu što su rekli uvodne riječi, a ja ću samo malo približiti temu ove izložbe koja je pred vama i reći da se radi o izložbi Zapadni Novi Zagreb i da je to zadatak koji su radili studenti na 2 fakulteta. Dakle, studenti Arhitektonskog fakulteta, njih otprilike 100, je radilo ovo u okviru preddiplomskog studija
na kolegiju Studio 3 pejzažna arhitektura, a na fakultetu PMF-a biološkog odsjeka u okviru kolegija Urbana ekologija su 12 studentica je hrabro također dalo prijedloge za lokacije Kajzericu i Savu. Sa biološkog aspekta su dali projekte i prijedloge. I to nam je vrlo vrijedno i vrlo drago što zadatak radimo na različitim fakultetima. To je jedna suradnja koju njegujemo i koja nam je strašno važna. Inače, radi se o 7 lokacija. Svake godine je drugačiji izbor lokacija, pa je tako i broj lokacija. Ovdje je bilo 7 lokacija u Kajzerici, Laništu, Savskom gaju i Trokutu te Trnskom. Mi smo kao mentori, kada smo zadavali zadatak, u stvari vidjeli u tim prostorima veliku raznolikost, veliku heterogenost i veliki prostor mnoštva, odnosno kolažirani grad. I kada smo zadavali zadatak, pronašli smo jednu temu u knjizi Integral urbanizam koju smo dali kao motiv ili inspiraciju studentima, a nazvali smo ju Slash City. I taj Slash City kao tema je u stvari pristup urbanizmu u kojem povezujemo i time pokušavamo smanjiti fragmentiranost prostora i fragmentiranost urbanog pejzaža. I nekako ja vidim ovaj današnji događaj kao smanjenje granica između, kako smo nazvali ovaj događaj, edukacije, prakse i politike. Tako da ja bi s time otvorila ovaj okrugli stol i jako mi je drago što smo se okupili u ovako raznolikoj publici i gostima. Evo, s obzirom da i sam naslov okruglog stola nosi tu trijadu edukacije, prakse i politike, naši gosti dolaze iz ta 3 područja. Evo, s vašeg lijeva na desno, tu je doktorica znanosti Ana Sopina sa katedre za urbanizam, prostorno planiranje, pejzažnu arhitekturu. Zatim Ana Marija Milić, studentica i demonstratorica na ovom kolegiju. Kolega arhitekt Mauro Kostrenčić iz grada Zagreba, iz Gradske skupštine. Mauro Sirotnjak, malo sam kombinirao, da, isprike. Mauro Sirotnjak i docent doktor znanosti Alen Kostrenčić, ne Alen Sirotnjak, da ne radimo kombinacije, sa Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu koji spaja zapravo praksu i edukaciju kroz realizacije javnih prostora. Hvala vam još jednom svima na dolasku, na odazivu. Ana, možemo na neki način krenuti od tebe. Evo, kako je uopće krenula ideja za ovaj ciklus, kako se on razvijao i koji su bili neki motivi, što se sa tim cijelim ciklusom na neki način htjelo postići? Dobar dan svima. Odgovor na ovo pitanje će biti malo duži i morat ću se vratiti u doba korone. U doba, dakle, 2020. korona, potres i nama apsolutna promjena načina održavanja nastave. Ta promjena načina održavanja nastave je, ja mogu reći, našem kolegiju donijela jednu jako veliku novost, jer smo imali mogućnost da osim da promijenimo semestar i prvo krenemo sa prostornim planiranjem, jer smo htjeli adresirati trenutak gdje je Donji grad bio najviše pogođen potresom, studentima smo dali mogućnost da sami biraju lokacije koje će raditi za pejzažnu arhitekturu i također smo imali mogućnost da surađujemo sa studijem dizajna. To se dogodilo vrlo spontano i kroz jedan jako veliki entuzijazam, ali i podršku naših starijih kolega, gdje je profesorica Bojanić vrlo kratko i jasno rekla: Ana, sve može, samo da nije dosadno. I mi smo se, moram priznati, upustili u nešto što nismo niti znali što nam nosi, a to je bila suradnja sa kolegama sa studija dizajna, gdje smo za 2 grupe dali da surađuju, dakle, arhitekti, dizajneri, produkt dizajna i vizualnog dizajna, i to je studentima bilo vrlo izazovno jer su prvi puta radili u velikoj grupi i imali mogućnost da interdisciplinarno sagledaju zadatak. Nastavnici su bili oduševljeni sa time da napokon 2 studija unutar Arhitektonskog fakulteta surađuju na zadatku i objeručke su pripremili
i predavanja i surađivali s nama u metodologiji na zadatku. I nas je jednostavno taj entuzijazam i s njihove strane i raznolikost unutar kolegija koju smo dobili jednostavno držala da to i dalje nastavimo. Nakon 2020. krenuli smo u ciklus Novog Zagreba, a i to je vrlo spontano krenulo, gdje je profesor Obač Čitaroci na pitanje što misli o tome da krenemo u Novi Zagreb od Zapruđa prema Dugavama, nama samo u 3 rečenice ispričao kako se tu oslikava razvoj modernizma u Novom Zagrebu od rane do jedne zrele moderne, i nakon što je on to nama tako poetski prenio, meni je bilo jasno da je to zadatak u koji moramo krenuti. I tako nam se vrlo spontano rodio jedan zadatak. Kada smo došli u Novi Zagreb, bilo nam jasno da imamo još puno mogućnosti, pa smo nastavili sa ciklusom u južnom dijelu Zagreba i na kraju, ja ću reći, onaj spontani dio Novog Zagreba koji možda niti ne smatramo Novim Zagrebom, na zapadu gdje imate upravo ove radove postavljene. Mi smo paralelno, dakle 2020. godine krenuli surađivati i sa kolegicom Mirelom sa PMF-a, sa biologije, koja nas je pitala da li bismo htjeli raditi na njenom izbornom predmetu urbana ekologija, tako da smo mi malo po malo krenuli i interdisciplinarno. Naravno da smo odlučili i dalje dizajnere uključiti koji su radili s nama prethodno. Imali smo suradnju sa Filozofskim fakultetom, sa studijem, sa sociologijom, gdje smo sa Janom Vukić nastavili i jednostavno nam se sa svakom godinom širila tema, odnosno širila mogućnost kako da radimo. Uključili smo i lokalne zajednice i jednostavno istraživali mogućnosti cijelog zadatka. A ono što smo mi sa zadatkom htjeli postići, to je u stvari da osvijestimo vrijednosti javnog prostora, da ih osvijestimo ne samo, da kažemo, unutar nas nastavnika koji dakle radimo u obrazovanju javnog prostora, da vidimo koje su vrijednosti modernističkog urbanizma i kako s njima uopće raditi, nego da vrijednosti svakodnevnih javnih prostora podijelimo i sa studentima, ali i sa drugim strukama i da jednostavno na tome gradimo. Super, hvala. Evo, Ana Marija, s obzirom da ste prošli ovaj zadatak i kao student i kasnije kao demonstrator i s obzirom na malo, ajmo reći, neobičajni tip zadatka koji se nastavlja iz godine u godinu, evo kako gledate na opće taj tip ciklusa i kako gledate na temu javnog prostora, kako mlađe generacije danas percipiraju javni prostor? Pa ciklus je jako dobar zato što svi oni studenti koji nisu iz Zagreba na taj način upoznaju Zagreb, a i mi koji jesmo iz Zagreba sigurno postoji neki kutak koji ne poznajemo. Što se tiče gledanja na javni prostor općenito, mislim da studenti toga uopće nisu svjesni, bar u početku svog studija. Kada dođu na kolegij pejzažne arhitekture, to postaje puno jasnije i postane im jasno kakav to javni prostor treba uistinu biti. Odlično, hvala. Evo, profesore Kostrenčić, s obzirom da ste se i u praksi bavili javnim prostorom i da ste pogledali izložbu, a da ste bili zapravo gost predavač na ovom kolegiju, možete li nam dati neku općenitu ocjenu ovih radova u smislu što je ono što je zaista dobro, što je prepoznato kao neka vrijednost u prostoru strane studenata, a koji su možda neki elementi koje još kasnije kroz edukaciju moramo pokušati dodatno naglasiti ili tako reći popraviti? Prije svega ja sam bio izuzetno ugodno iznenađen i količinom posla i truda i energije koji su i voditelji uložili i koji su uložili studenti. I definitivno je super vidjeti na jednom mjestu jednu jako veliku količinu, usudio bi se reći, vrlo zanimljivih i pametnih radova. Ono što mislim da, to je moja nekakva osobna nedoumica, vezana sad na ovaj segment, ne prakse, nego i moje sudjelovanje u nastavi, dakle u tom akademskom dijelu ili nekom teorijskom dijelu, a onda na to
ću se nadovezati sa još nekim malim komentarom i samih studentskih radova. Postoji taj jedan problem da raditi u javnom gradskom prostoru je izuzetno zahtjevno jer obuhvaća užasno puno toga. I iz tog razloga je i naravno dobro da postoji to jedno, ne samo interdisciplinarno, nego ono što ja jako zagovaram, a to je transdisciplinarno djelovanje, znači u kojem ne djelujemo svaki iz svoje discipline pa surađujemo, nego djelujemo kao grupa. Postoji, dakle, taj jedan jako osjetljiv problem između toga šta je realno i moguće i šta bi zaista u životu funkcioniralo, dakle, na koji način gledati izložene studentske radove s pozicije mogućeg u prostoru, dakle onog što je realno, a sa druge strane ono što mislim da je važna akademska zadaća, a to je da ono što se u praksi ne može napraviti iz ovog ili onog razloga, prije svega tog takozvanog realiteta, da studentski radovi imaju tu jednu obavezu da eksperimentiraju i odu korak dalje u odnosu na ono što bi mi napravili stvarno u praksi. Ne? I sad tu dolazimo do te neke dileme. Moment kad studenti rade ovo je kraj prvog dijela studija, dakle bachelora, i u odnosu na to moj neki načelni stav je taj da te prve 3 godine trebaju biti savladavanje određenih vještina da bi se moglo projektirati, a da se onda u nastavku, dakle na masteru, uđe u taj moment eksperimenta. Znači, to je točno pozicija prekretnice između onog što moraju savladati i onog kad bi trebali eksperimentirati. Meni osobno su draži radovi koji su ušli u eksperiment, iako je, velim, opet, to je vrlo osjetljiva stvar. Sad, vezano na ovo pitanje jer ima veze, dakle, sa tim realitetom, a to je šta bi studenti još trebali naučiti, ja mislim da je prva i najvažnija stvar ono što su mogli naučiti kroz dakle, taj ciklus vježbi vezano za taj javni prostor, je to da za javni prostor moramo uključiti dakle, korisnike tog prostora. To mislim da je najvažnije od cijele te priče i mislim da im je to bilo korisno iskustvo. A sad ovaj nastavak, šta tu još nedostaje? Ako bi gledali s aspekta realiteta, onda naravno da se radi još o nizu nekakvih tehničkih znanja koji studenti tek savladavaju, ali upravo zato što možda imaju manjak tog, pod navodnicima, tehničkog i konkretnog znanja, mislim da bi naglasak trebao biti na tom, ajmo to tako nazvati, eksperimentu, dakle da testiramo nekakve nove ideje koje ne možemo testirati u takozvanom stvarnom stanju stvari. Ne? Mm-hmm. Odlično, hvala. Evo, Mauro, također slično pitanje, nekakav kratki osvrt na izložbu na same studentske radove iz pozicije, naravno, kolega arhitekta, ali i nekoga ko sudjeluje u radu grada i gradske skupštine i uključenju u rad odbora. I možda neki kratki komentar nastavno na ovo što je već rečeno, kako premostiti taj jaz između edukacije, prakse, politike, kako te granice lagano brisati i treba li ih uopće brisati? Hvala na pitanju. Pa dakle, bilo je puno perspektiva već iz, ajmo reći, arhitektonske domene, pa možda da se fokusiram na ovu političku ili svakodnevnu provedbenu. Drago mi je da imamo predstavnice Zrinjevca, glavne gradske podružnice, zapravo holdinga koja se bavi i projektiranjem i izvedbom ovakvih projekata. I mislim da one možda čak najbolje znaju koje su sve problematike u realnosti kada se ovakvi projekti žele izvesti. Drago mi je vidjeti upravo ovo što se spomenulo, da postoji ta domena eksperimentiranja i djelomično neopterećenosti. Ono što nisam stigao detaljno pogledati radove da bih mogao preciznije komentirati, ali vidi se da je spomenuto je intervencija i prepoznavanje modernističkog planiranja, odnosno naselja Novog Zagreba, iako imamo i segmente Kajzerice i Trokuta koji su na neki način na rubovima tih cjelovitih socijalističkih naselja. I zanimljivo je vidjeti isto kako se u tim dijelovima naselja planiraju projekti krajobraznog uređenja. Što se tiče politike, mislim da je bitno suočavati praksu, ajmo reći, eksperimentiranje i projektiranje
od studentskih radova, ali isto tako mislim da je bitno imati i neki korak dalje. Dakle, bilo putem stručnih rasprava, bilo putem na neki način uključivanja i struke u političke procese. Možda se to najkonkretnije može prevesti u procese donošenja urbanističkih planova koje, ajmo reći, namjenski određuju tako neke prostore, ali oni su ti koji uvelike uvjetuju kako se ovakvi projekti mogu realizirati na nekom području. S tim u vidu naglasio bi zapravo i važnost, što je možda uvodno spomenuto, suradnje i kolegice zapravo sa Arhitektonskog fakulteta i mjesne zajednice, gdje se direktno komuniciralo od samog početka projektnog zadatka sa vijećnicima iz mjesnih odbora i gradske četvrti, koji na neki način daju svoje inicijative i predlažu konkretne projekte, kako bi sami studenti čuli što mjesna zajednica misli, kako se taj prostor treba razvijati, na koji način se on uklapa i u tu neku stručnu perspektivu. Hvala. Evo, Ana, već su bila otvorene neke teme interdisciplinarnosti, transdisciplinarnosti i komunikacije sa lokalnom zajednicom. Možeš li nam malo približiti kako je to teklo na ovom kolegiju i zapravo se osvrnuti kako to na općenitoj razini bolje implementirati u cijeli obrazovni ciklus? Da, iako mogu reći da na kolegiju interdisciplinarno djelujemo već 5 godina i imamo osjećaj kao da smo na početku. Imamo uvijek jako puno toga za naučiti i kao da idemo malim koracima, ali idemo definitivno u dobrom smjeru. Ono što je važno je da shvatimo da interdisciplinarnost na našem fakultetu i čak na ovom kolegiju, mi imamo već uzore na fakultetu na koji se možemo nastaviti. I dobro je da temu interdisciplinarnosti u biti mi ne pokrećemo od nule, nego nastavljamo neke inicijative koje već postoje. Moram uzeti kao primjer profesora Jukića koji je na kolegiju Tranzicija javnog prostora surađivao isto i sa lokalnim zajednicama, na ljetnim školama i sa nekim drugim gradovima, sa filozofskim fakultetom, sa sociologijom, a također jako nam je dobar primjer i Mirela Sertić-Pelić sa biologije. Evo i Malena, pozdravljam Mirelu. Koja nas je pozvala da radimo na jednom interdisciplinarnom izbornom kolegiju, zato jer u biti cijeli njihov studij djeluje interdisciplinarno. Također moram reći da mi, dakle kao nastavnici katedre, mi djelujemo i na drugim sastavnicama na sveučilištu. Izvanredni profesor Rukavina, ali i profesor Ščitaroci koji nas je u to uveo, surađujemo sa Šumarskim fakultetom, također i sa agronomijom, nama dolaze i studenti iz drugih struka i sve su to nama prilike, odnosno preduvjeti da i mi samo naučimo kako da djelujemo interdisciplinarno i da naučimo kako komunicirati međusobno, ali to dalje implementirati u nastavu. Mi se definitivno prilagođavamo, dakle, i trenutku i mogućnostima, čak i nekim zadacima koje odlučimo, ali nam je uvijek, kako da kažem, vrlo dragocjeno kada sa druge strane imamo i interes i razumijevanje, pa bilo to i lokalne zajednice i grada i drugih fakulteta i stručnjaka. Imamo namjeru to i dalje širiti, a kako ćemo to provoditi, vidjet ćemo iz semestra u semestar. Malo po malo. Hvala. Ana Marija, evo, već je bila tu otvorena tema zapravo nekakvih ograničenja koja se događaju u prostoru, nekakvih procesa, političkih odluka, nekakvog zapravo tema sustava. Jel? Koliko iz nekakve studentske demonstratorske perspektive ste upoznati sa tim procesima i mislite li da bi trebali biti češće spominjani u procesu edukacije ili bi naglasak veći trebao biti na samom arhitektonskom projektu, pejzažnom, urbanističkom, kojem god, ili mislite da na neki način tema sustava, kako se dolazi do konkretiziranog javnog prostora, treba jače biti naglašena edukaciji? Pa mi na fakultetu dosta čak i u sklopu drugih kolegija učimo o nekim, recimo tako, političkim aspektima donošenja odluka. Međutim, to
često bude samo nekakva opća struktura, što možda i nije loše, tako da nas se previše ne opterećuje s time dok radimo na arhitektonskom projektu. Ono što je možda, što bi se možda moglo implementirati, recimo tako, je da se ne uči o tome kako je to sada, kako je to bilo prije, nego o tome kako može biti, jer to je nešto, ta budućnost je nešto što, jel, to smo i mi u konačnici. Da, to vas čeka. Jel? Profesore Kostrinčić, evo načeli smo tu temu, ali ako biste se mogli još malo svrnuti na to brisanje granica ili uopće vaš stav, je li potrebno brisati granice između edukacije, prakse i politike? Na koji način i koji akteri ovdje trebaju, u kojem smjeru krenuti, jel da to tako kažem? Ili moramo brisati granice ili će te granice pobrisati nas. Ajmo reći ovako, opet imamo tu bar 2, ako ne i 3 nekakva segmenta među odnosa između svega toga skupa. Problem je u tome što ja mislim da za početak fali dijalog između nas kao stručnjaka u području arhitekture i urbanizma sa svim ostalima koji u tom nisu stručnjaci. To je prva linija obrane koja je naravno dosta kilava, jednim dijelom zato što imam osjećaj da možda smo malo u toj našoj prezentaciji s jedne strane prehermetični, a B drugo mislim da postoji taj jedan određeni pod navodnicima strah suočavanja s realitetom. Meni, s obzirom na sad vezano na praksu, situaciju u kojem sam neke javne prostore morao, bi se reklo, i htio braniti kroz razgovor sa lokalnom zajednicom. Iz toga mogu zaključiti da tu postoji jedno, dakle, temeljno nerazumijevanje šta mi kao stručnjaci radimo i određena neartikuliranost onih koji bi trebali, dakle, reći šta im doista treba. Tako da radi se o tome da ja mislim da je prvi korak edukacija, ali ne naša edukacija, nego edukacija u smislu, znači, naše prisutnosti u medijima, onih koji nisu arhitekti ili urbanisti, a koji su akteri u tom javnom prostoru. Taj dio naravno najteži, jer ajmo reći nemamo mi sad mogućnost, znači, da to nešto radikalno mijenjamo, osim što možemo se potruditi da budemo prisutni u medijima, u nekakvim emisijama, televizijskim, ovakvim, onakvim, da se tu nešto promijeni. Dakle, to je prva nekakva stepenica, nekakva ključna stepenica. Druga stvar je ta problematika što bi bilo poželjno, stvari uvijek vremena i toga što je sam program takav na fakultetu sam po sebi dosta zahtjevan, da se rijetko stigne i zato je apsolutno genijalno da se počinje bar u ovom segmentu posla uvoditi taj takozvani realitet. Znači, uvoditi situacija u kojem studenti mogu vidjeti šta znači, dakle, komunicirati s tom takozvanom drugom stranom, iako su mi u konačnici svi zapravo ista strana. Ne? I sad kao nekakva završna točka ovog svega toga skupa je osjetljivost, znači, ove teme o kojim smo počeli u ovom pitanju razgovarati, je problem takozvane participacije, odnosno šta ta participacija znači, to je stari pojam, u 60-ima se dosta govorilo o participaciji. Ja ću se vratiti na taj početak da je problem ovog drugog sugovornika koji često zapravo, naprosto zato što ne može, jer o tome nema dovoljno znanja, nije u sposobnosti jasno artikulirati svoje potrebe, osim bilo na naivnoj razini, tipa treba nam bočalište, treba nam, ne znam, stol za stolni tenis, whatever, ali, dakle, ne možemo dobiti direktno postavljeni zadatak, nego mi moramo biti umješni u tome da čitamo između redaka. Jel? I taj neki moment od tog uzajamnog prihvaćanja, ja mislim da je prvo osnovna i najvažnija točka. Jel? Dakle, da s jedne strane mi razumijemo potrebe ljudi koji tu žive, a s druge strane da ti ljudi koji tu žive razumiju našu ulogu i onaj segment u kojem mi moramo autonomno donijeti odluku. Ne? Hvala. Evo, Mauro, nastavno možda na temu participativnosti i odnosa struke, javnosti i tako dalje.
postoje li možda na razini grada neke inicijative, platforme ili ideje da se ta, ajmo reći, međusektorska suradnja ostvari, da se desi? Uvijek se referiram na ovaj projekt Zagreb za mene koji je prije nekoliko godina, možda sad i 10, ne znam točno, bio pokrenut u Društvu arhitekata Zagreba i koji je zapravo uključivao tu i međuinstitucionalnu suradnju, znači Društvo arhitekata, fakultet, praksa i tako dalje, ali i jako dobar odnos sa lokalnom zajednicom. Da, mislim da se najviše taj aspekt participacije mogao trenutno pratiti kroz upravo ranije spomenute izmjenu prostorno-planskih dokumenata, odnosno konkretno generalnog urbanističkog plana, ali i sve češće vidimo sa promjenom i politike našeg glavnog zavoda za prostorno uređenje grada, uvođenjem rane participacije ne samo na GUP-u, nego i na detaljnim urbanističkim planovima. Tu je bitno reći da se zapravo u kontekstu javnih prostora, dakle ovo govorimo za prostorno planiranje, ali u kontekstu javnih prostora mi smo imali, pa uglavnom možemo sumirati 2 dekade obrane komercijalizacije i eksploatacije javnog prostora i sad smo negdje pokušavamo, rekao bih da smo djelomično uspjeli zaustaviti taj proces i moramo startati na neki način od nule da počnemo zapravo shvaćati što je javni prostor, na koji način se njime upravlja, koji su sve akteri u tom procesu. Dakle, struka je samo jedan od tih aktera, tu je naravno i politika, javna uprava, izvođači, mislim, rado bih suočio isto i studente sa procesom javne nabave. Mislim da je to možda najradikalniji pristup koji iz te slobodne forme projektiranja i neopterećenosti nekad i prostorno-planskim i imovinsko-pravnim odnosima, ali suočiti zapravo u nekoj fazi isto te studente sa onime što javna uprava zapravo mora provoditi, a to su recimo procesi javne nabave. I s te strane bilo bi zanimljivo vidjeti i osobe koje rade svakodnevno u javnoj upravi i osobe koji projektiraju, odnosno i sa strane struke, istraživača, da se nađe neka sredina u kojoj se sve te perspektive mogu sagledati i na neki način izaći iz tih granica. U tom pogledu participacija je jedan od mogućnosti, ali to je jedan proces. Uvijek se rado referiram na recimo primjer iz Berlina, gdje oni praktički imaju takozvanu industriju participacije. Znači oni imaju toliko razvijen već taj sustav kroz desetljeća da oni imaju cijeli jedan sektor civilnog sektora, istraživačkog i stručnih suradnika gdje zapravo gradovi surađuju i postoji već jedan uhodani mehanizam pristupa takvim projektima. Međutim, vratio bi se, dakle, ne mislim da je participacija nužno rješenje, to je jedan alat s koji možemo koristiti da kvalitetnije dođemo do nekih zajedničkih ciljeva i rezultata na kraju, ali mislim da je jako bitno konfrontirati se sa javnim naručiteljem. Dakle, kad pričamo o javnom prostoru, mi moramo kao struka shvatiti kako funkcionira taj naručitelj, budući da se studenti uglavnom obrazuju na način da ih se uči da će oni funkcionirati u tim privatnim narudžbama, dok ti javni naručitelji koji su glavni naručitelji za javne prostore funkcioniraju na jedan skroz drugačiji način. I zato mislim da je potrebna ta konfrontacija na neki način. Svakako je potrebno taj neopterećeni pristup u jednoj fazi, ali je postepeno potrebno suočavati različite domene, jer na kraju krajeva ako želimo pomicati granice, odnosno imati kvalitetniji pristup upravljanju i projektiranju javnog prostora, mislim da je potrebno da se sve strane na neki način nađu u dijalogu. Hvala. Prije što me staviš, daj mi si mrvicu. Da pače, to želimo da je što... Samo, evo. Mislim, malo nas je ovdje, pa smo se i onak možemo, da se tako izrazim, biti intimni pa plakati jedni drugima na ramenu. Ja mislim da ovo što si rekao da je beskrajno važna tema koju nažalost ja se uvijek pitam oko toga koliko je oportuno to reći studentima šta ih čeka u toj praksi. Jel? Jer to što ih čeka u praksi je nešto što je grozno. Ok,
šta zapravo želim reći? Ja mislim da je tu problematika da smo, ajmo reći, i investitor, odnosno u ovom slučaju nekakve gradske instance, kao i mi u istoj klopki nečega što je, ne znam uopće kako izaći, dakle iz te glupe klopke, a to je da s jedne strane, što je logično zbog toga što se radi o javnom novcu, vodimo računa kako se taj novac troši, ali istovremeno imamo situaciju da umjesto da nam to poboljša, dakle da nekakav projekt bude kvalitetan, on nam izrazito odmaže, zato što model nabava roba i usluga prvo u projektiranju, koji je, mislim, meni ponižavajući, jer se svodimo na nivo nabava i roba usluga, znači šta, nabava WC papira, jel? Dakle, mislim da je nakaradno postavljeno, to opet nije, mislim, je naš problem, dakle strukovni problem komore, ali i problem općenito optike javnosti prema našoj profesiji, ne? Znači, taj segment je nekako nužno zlo kojeg treba nekako mijenjati, ili ako ga ne možemo mijenjati, pokušati pod navodnicima zaobići. Ne mislim nekakvim ilegalnim aktima, nego zaobići na način da se uspostavi nekakav drugi sistem ili kriterij. Recimo, ja osobno uvijek zastupam varijantu, dakle, javnog arhitektonskog natječaja, koji onda zaista dobije najbolje rješenje, i ono što mislim da bi bilo prihvatljivo za sve arhitekte, da se unaprijed postavi jasna osnova, to je da ako imamo cijene komore, da onda taj netko ko dobije prvu nagradu ne može ucjenjivati sa cijenom, nego mora biti u cijenama komore u, ne znam, plus minus 10%. Ne? Međutim, ima još jedna stvar koju bi samo volio isto napomenuti, veže se sad i na problem te takozvane javne nabave i problem na participacije. Meni se čini da jedna sfera koja uopće ne može doći u kategoriju javne nabave je sfera da se neprofitabilne nekakve pod navodnicima organizacije ili udruge, znam neke arhitekte koji su već to promijenili u recimo Italiji i negdje drugdje, to je, znači, ako imamo za javni prostor direktno projekt, onda u tom slučaju imamo javnu nabavu. Međutim, ono što je meni bilo zanimljivo u tim primjerima, konkretno od kolegice koja radi u Italiji, dakle ona nema firmu, dakle nema DOO ili neki drugi format, nego on ima udrugu koja zapravo radi svojevrstan oblik aktivizma. Znači oni su radili tako da su počeli akcijama sa lokalnom zajednicom, zaustaviti promet na jednom dijelu, raditi nekakve stvari koje, dakle, nisu projekat, nego su testiranje u 1 na 1 neke situacije i time dobili zapravo izvrstan budući projektni zadatak. Ne? Sad, sve te stvari su, nažalost, iz naše perspektive nekakva daleka budućnost, ali mislim da bi u tom smjeru trebalo razmišljati i čak mislim da bi to trebao biti jedan od momenata koji bi, recimo, fakultet ili akademska zajednica mogla, jer on ima tu poziciju, jel, znači testirati. Konkretno ovo što sam bio spominjao, radilo se o problematičnoj ulici između škole i parka, gdje u parku su se sakupljeni narkomani, u toj ulici bilo problem jer su djeca znala strada zbog prometa i oni su 1 na 1, ne u dizajnu, ne u opremi, klupama, nego u organizaciji prostora, organizaciji prometa radili 1 na 1 provjeru šta je dobro. Tako da mislim da ovih razgovora bi trebali puno više, jer ovih tema ima užasno puno, a čini mi se da nismo dovoljno međusobno informirani da bi mogli zajedničkim snagama krenuti u nekom smjeru. Evo, malo sam bio dugačak, ali... Ne, dapače, puno zanimljivih informacija i saznanja. Da, evo, Ana, mislim, nastavno zapravo na ovo što je rečeno, ta suradnja sa lokalnom zajednicom i sa nekim lokalnim problemima do neke mjere je i ovdje ostvarena. Možeš li malo reći o toj metodologiji, o zapravo kontekstu cijelog zadatka i odnosa? Da. Moram reći da s naše strane mi imamo vrlo dobra iskustva u suradnji sa lokalnom zajednicom. Ja se nadam da i lokalna zajednica jednako tako može vidjeti i ovo sve što radimo, da su neka dobra iskustva iza njih.
I moram reći da također mi model suradnje prilagođavamo pojedinom javnom prostoru, pojedinoj lokalnoj zajednici i mi prvenstveno surađujemo sa predstavnicima mjesnih odbora i gradskih četvrti kao predstavnicima zajednice, ali također smo otvoreni da bilo tko od stanovnika dođe i podijeli neka svoja znanja sa nama. Dakle, obično krećemo zadatak, odnosno postavljanje samog zadatka i pogotovo lokacija zadataka koje ćemo raditi sa studentima. Evo, na primjer, ovdje je bilo 7 lokacija izabranih. U biti, mi pitamo lokalnu zajednicu koji su prostori koji su njima važni, ali koji su prostori koji su problematični, dakle gdje vide potrebu za intervencijom, gdje vide potrebu za dizanjem kvalitete. Moram priznati da je meni bio vrlo zanimljiv trenutak kada smo prve godine krenuli sa lokalnom zajednicom i bio je jedan javni prostor u Sopotu. Centralni, onako jedan manji pejzažni prostor otvoreni i meni se činio idealan prostor da mi to uzmemo kao zadatak za studente. I u razgovoru sa Ljubomom, dakle sa predstavnikom mjesnog odbora, on je rekao ne, to je prostor koji stanovnici vole upravo takvim kakvim je, njemu ne treba dodatna intervencija, njemu ništa nije potrebno i moram priznati da sam u tom trenutku i ja stala i shvatila koliko je važno da mi razgovaramo sa zajednicom, jer će nam oni reći što je njima potrebno, čak i što njima nije potrebno. Tako da u našim inicijalnim razgovorima od njih dobijemo nekakav feedback i vrlo često nam znaju potvrditi neke naše sumnje ili lokacije koje bismo htjeli napraviti. Onda postavimo zadatak, s tim da mi naravno moramo paziti prvenstveno na ishode učenja kada postavljamo zadatak i kada biramo lokacije, tako da ne možemo uvijek sve uzeti lokacije koje bi i lokalnoj zajednici bile interesantne. Sljedeći veliki doprinos i kontakt koji imamo sa lokalnom zajednicom je prilikom obilaska terena, gdje uvijek pozovemo sve koje smatramo da su zainteresirani. Meni je, na primjer, žao što nismo znali da je naš dekan da živi u Savskom Gaju, jer bismo ga vrlo rado pozvali da bude zaista predstavnik stanovnika, na primjer, na prostoru koji sada radimo. Profesor Jukić i ja smo jedni od predstavnika lokalne zajednice, tako da smo nas dvoje na obilasku terena u stvari u međusobnom razgovoru, odnosno pitanjima, probali studentima dati što su zaista realni problemi sa kojima se prostor susreće. Ali onda nam dođu onako, čak nam mogu i stati bilo koji od stanovnika i jednostavno pitati šta se događa, ali studenti onda imaju priliku da ne samo da razgovaraju s nama, nego da onda i predstavnike pitaju da s njima pokrenu neku diskusiju i to nam se pokazalo vrlo zanimljivim. U tom trenutku mi nekako i otvorimo studentima mogućnost da oni pitaju lokalnu zajednicu za više informacija. Tako da kada ih upoznamo, onda vrlo lako oni dođu, pokrenu neko vlastito istraživanje, neku anketu i to pomogne ne samo pojedinačno studentima, nego onda cijeloj generaciji, pogotovo svim studentima koji se bave specifičnom lokacijom. Na kraju ove izložbe koju trenutno imamo postavljenu ovdje u DAZU, mi rezultate ovih izložbi podijelimo i sa lokalnom zajednicom i jako nam je drago kada oni potaknu da se studentski radovi izlože i u javnom prostoru. Imali smo do sada nekoliko inicijativa u predprostoru MSU-a, dakle u vanjskom javnom prostoru je bio izložen ciklus, ja mislim, sa istočnog Novog Zagreba ili sa južnog. Također kada je mjesni obnok Trsko imao ovo ljeto jednu lokalnu akciju Q-Art, onda su izložili i studentske radove i u stvari je divno da onda i netko od studenata dođe. Oni su ipak ponosni kada je njihov rad izložen javno, ali isto tako i mislim da je to prilika i stanovnicima da vide jedan drugačiji pogled na svoj prostor,
ali da možda u komunikaciji s nama zaista vide koje su vrijednosti onog nekog svakodnevnog javnog prostora i pejzaža koje možda njima prođu onako ispod radara. Ali u isto vrijeme mi pokušavamo i njih naučiti koliko znanje oni nose o prostoru i da je to znanje nama jako vrijedno i da želimo da ga podijele. Hvala, super. Evo, Ana Marija, iz neke studentske, demonstratorske perspektive, koliko je taj neposredni kontakt sa lokalnom zajednicom vama koristi u samom procesu i edukacije, i obrazovanja i tako dalje, i nadalje koliko gostujuća predavanja zapravo ljudi iz prakse i ljudi iz drugih područja su vam pomogli formirati neke stavove o javnom prostoru? Pa kontakt s lokalnom zajednicom je iznimno bitan, znači osim predstavnika mjesnih odbora i slično. Upravo ono što ste vi rekli, jako puno studenata se kasnije odlučuje i na recimo tako mala sociološka istraživanja u obliku anketa, u obliku intervjua i u konačnici to onda rezultira kvalitetnijim rješenjem i kvalitetnijim projektom. A po pitanju gostujućih predavanja, ona zasigurno šire vidike i šire perspektive i doprinose recimo razvoju afiniteta kod studenata, što je iznimno bitno jer upravo ti afiniteti omogućuju u konačnici da projekt bude autentičan i da projekt bude jedinstven, što je možda i konačni cilj svakog projekta. Hvala. Evo, profesore Kostrinčić, svjesni smo da brojni od ovih obuhvata, ajmo ih tako nazvati, koji su vidljivi na izložbi, obuhvata javnih prostora, bilo u Novom Zagrebu, bilo općenito u Zagrebu, zahtijevaju neki vid unapređenja. Po kojim kriterijima staviti hijerarhiju onoga što se rješava prvo, drugo i tako dalje? Koji su to teme? Su li to potrebe lokalne zajednice, naravno financijske mogućnosti ili jednostavno neka brzina realizacije? Ako govorimo s ovog aspekta koji je spekulativan, znači na faksu, znači da se neće realizirati, nažalost, onda se ne moramo zamarati sa direktnom realitetom, recimo bi se reklo provodljivosti toga. Tako da u tom kontekstu, ali čak i neovisno, mislim općenito, ja mislim da je jako važno odabirati neuralgične točke. Dakle, tamo gdje je nešto već samo po sebi ok ili lijepo ili prostor koji je takav da je naprosto dobar, tu možemo samo pokvariti. Dakle, možda je bolje birati ono što je neuralgično i ono što iz mog praktičnog nekakvog iskustva zna se dogoditi da kad netko koji nije od negdje, ja sam imao tu situaciju dok sam radio u Poreču, dakle ja ga znam površno kao turist, ne, da sam mogao pronaći u nečem što je lokalnoj zajednici uđe u neku kategoriju, to ne gledamo, to nam je bez veze, to nam je ružno, pa se s tim nećemo baviti. Znači, nekad se dogodi to da netko ko recimo nije opterećen sa znanjem može u tim neuralgičnim točkama ili točkama koje izgledaju zapušteno ovakve onakve pronaći nekakvu ljepotu. Tako da meni se čini da i s aspekta akademskog i s aspekta realnog da je uvijek interesantnije u gradu birati te neuralgične točke koje su problematične i njih pokušati artikulirati u smjeru da one počinju popravljati prostor, nego li odabirati lokacije koje su same po sebi jako atraktivne. Ne? Jasno. Mauro, evo iz neke pozicije grada i realizacija, na koji način, ajmo to tako reći, grad odlučuje koji su javni prostori prioritetniji? Kako se balansiraju zapravo potrebe lokalne zajednice sa trenutnim stanjem u prostoru i sa onim što je zapravo neka potreba? To pitam naravno i u nekom kontekstu ove izložbe, ovih studentskih zadataka. Mogu li neki od tih studentskih zadataka, studentskih rješenja poslužiti kao određena podloga za program nekih javnih natječaja u prostorima, evo konkretno Novog Zagreba? Pa dobro pitanje. Mislim da se kod prioritizacije nekih projekata iz perspektive grada uvijek pristupa iz nekoliko domena koje bi se moraju preklopiti da bi one bile pogodne
a to su ona ajmo reći, dosadnija, a to je imovinsko-pravna situacija koja mora biti čista da bi grad zapravo tu mogao nešto raditi. Zatim financijska konstrukcija projekta na način da je realna i na neki način racionalno posložena za realizaciju kroz vrijeme. I isto tako politička agenda u smislu da postoji interes bilo mjesne zajednice, odnosno mjesnih odbora gradskih četvrti ili na višoj razini, ajmo reći, gradske uprave za realizacijom takvih projekata. I kad se svi ti zapravo elementi poslože, možemo reći da se prema kriterijima koji zadovoljavaju ili najviše zadovoljavaju sve od navedenih elemenata, se stvara na neki način lista projekata koji su spremni za realizaciju. Tu je naravno i prostorno-planska komponenta, odnosno možemo reći deficit, prepoznavanje deficita javnih prostora u nekom kvartu. I mislim da je tu, opet ću spomenuti, jako vrijedan komentar, odnosno input mjesnih odbora i gradskih četvrti, koji su zapravo aktivacijom posljednjih godina prepoznali upravo problematiku i nedostatke na terenu iz svog življenog iskustva i kanalizirali to kroz svoje mjesne zajednice, odnosno mjesne odbore i gradske četvrti kao potrebe koje se adresiraju na političkoj razini. Spomenuo bih isto da, spomenuo se ovaj aktivistički aspekt, on je svakako prisutan i u gradu Zagrebu. U smislu ne moramo gledati druge zemlje, ali gledajući zapravo branjanje parka na Savici, pa zatim trg žrtava fašizma, negativna reakcija javnosti na takozvane projekte kako bi od centra izvrsnosti na Britancu, pa i sam trg žrtava fašizma, pa i cijeli angažman protiv privatizacije i zapravo sulude izgradnje na Velesajmu, koji je srećom spriječen upravo zbog takvih angažmana organizacija i lokalne zajednice. Tako da rekao bih da imamo niz vrijednih inicijativa i mislim da ih je bitno prepoznati, pogotovo iz akademske perspektive i to što ste spomenuli u nekoj domeni taktičkog urbanizma, koji čak imamo primjere mapiranje Trešnjevke ili 1% za grad pod vodstvom i Saše Šimprage i Vanje Radovanovića aktivno rade na takvim projektima koji su na neki način primjeri kako se u prostoru kroz, ajmo reći, procesno, odnosno okupacijom tog prostora ili pokazivanjem kroz male primjere i mala mjerila može mijenjati čak nekad radikalno taj prostor. Tako da imamo cijeli niz primjera i mislim da je opet bitno da se izađe iz nekog akademskog kruga i zatvorenosti, da se uključi upravo i te aktere i u suradnju sa studentima kroz obrazovne procese, ali isto tako da se i suradnja upravnih tijela grada i edukacijskih platformi, pa tako i fakulteta, na neki način nađu momente suradnje, razgovora, dijaloga. To ne mora biti odmah suradnja na nekim konkretnim projektima, pa tako i implementacija ovakvih projekata, ali mislim da razgovor o tome zašto se možda nijedan od ovih projekata trenutno ne bi mogao realizirati iz perspektive recimo Zrinjevca ili drugih gradskih ureda je jako po meni koristan input i struci da se vidi kako se te granice mogu prevazići kroz vrijeme i kako na tome raditi. Super, hvala. Evo, lagano bih zaključio sa posljednjim pitanjem za svakog od sudionika. Profesore Kostrenčić, kako zamišljate javni prostor u narednom periodu od 10-20 godina? Hoće li se on mijenjati? Koje neke potencijalne probleme u njemu vidite i u načinu života, i u tehnologiji, i općenito ovim nekim temama održivosti i tako dalje? Bilo bi fora imati čarobnu kuglu pa vidjeti. Morat ću malo okolo. Meni su jako draga dva filma, prilično stara, ali s obzirom da imamo malo studenata, a i ti studenti će vjerojatno ta dva znati. Jedan je Blade Runner kojeg svi znaju, a drugi je Wendersov film Until the End of the World. Blade Runner je, znate sami, zapravo se događa ove ili prošle godine, pa nemamo to što je tamo u filmu bilo. Tako da takva nekakva futuristička projekcija unatoč tehnologiji, svemu sumnjam da će nam igrati bilo gdje na svijetu, pa i ovdje kod nas u Zagrebu.
Ali je zato interesantan taj drugi Wendersov film koji zapravo ima vrlo male pomake, a pomaci su zapravo isključivo ovi nevidljivi tehnološki. On nije predvidio smartphone, ali je imao telefonske govornice sa video ekranom, jel, za razgovor. Dakle, ja mislim da će budućnost nekakvih gradova sigurno biti bliže ovoj Wendersovoj viziji, znači da nećemo imati vjerojatno, imat ćemo dronove, ali teško da ćemo imati leteće aute, ali sasvim sigurno postoji ta jedna komponenta nepredvidljivosti u kojem ja mislim da nam je možda značajni faktor upravo ta nepredvidljivost, s jedne strane s klimatskim promjenama i ovim što vidimo da s tim nema zezancije, odnosno da je to nešto što je vrlo jasno i prisutno, a s druge strane i sa ovom situacijom, koliko god se mi arhitekti uvijek trudili biti apolitični, ali Trump u Americi i te neke situacije, pa i na koncu konca ovo što možemo vidjeti, dakle da je u Zagrebu kao u Londonu danas više ne voze domaći ljudi nego ljudi koji su došli ovdje, radikalno mijenja poziciju u kojoj radimo, a o tom ne pričamo. Odnosno, mislim da se o tom, možda se priča nešto malo o klimatskim promjenama, ali o ovim drugim promjenama političkim se uglavnom ne priča. Ono što mislim da bi sigurno bilo jako važno je to da je taj javni prostor nekakva zadnja borba za našu humanost i za ove elemente koje mislim da lagano nestaju, dakle taj neki element zajedništva, druženja, fizičkog druženja, ne samo virtualnih varijanti socijalizacije. I dakle nemamo odgovora šta bi moglo biti, ali mislim da je ta sfera zapravo će biti izuzetno bitna u kojem god smjeru se ona dalje razvijala. Jasno, vidjet ćemo, evo, u svakom slučaju. Da. Ana Marija, evo zaključno zapravo tema javnog prostora edukacije. Što nam se u dosadašnjem procesu edukacije vezano za javni prostor pokazalo na neki način po dosadašnjem iskustvu kao najkorisnije, što mislite da ćete ponijeti i kasnije tijekom studija i kasnije u životu, u praksi, i mislite li da tema javnog prostora na neki način treba biti snažnije zastupljena u edukaciji i obrazovnom procesu na fakultetu? Pa nikad ne postoji dovoljno javnog prostora u edukaciji, znači apsolutno ga treba i treba ga više. Po pitanju nekih zaključaka o javnom prostoru, mislim da on ne smije biti isključivo hedonistički, dakle uz lokalnu zajednicu on mora na neki način i doprinijeti širem kontekstu. A možda nešto za kolege studente, dakle po pitanju javnog prostora mislim da se ne smiju gledati časopisi, barem ne previše, nego se trebaju otvoriti oči i gledati oko sebe, jer recimo dobra namjera vrlo često znači i neki dobri proizvod na kraju. Super, hvala. Maura, evo, ako nam za kraj možeš otkriti neke, ajmo to tako reći, gradske planove vezane za javni prostor. Planiraju li se možda neke nove aktivnosti, neki novi javni natječaj i tako dalje? Evo, možda mogu spomenuti aktualni poziv zapravo građanima, odnosno stanarima blokova. Prije nekoliko dana je otvoren upravo javni poziv za takozvani projekt Zelena dvorišta, kojim se poziva građane da se jave na program gdje grad financira izradu dokumentacije i izvedbu projekata unutar blokova. Naravno, to se većinski odnosi, ali ne isključivo na Donji grad, budući da znamo da blokovske izgradnje ima i šire. I to je zapravo jedan od projekata koji je zanimljiv iz perspektive da se obraća stanarima, odnosno vlasnicima, i pozitivno se čak boduje otvaranje na neki način tog prostora za javnost. Tako da možda je to prvi način da se potakne i stanare na promišljanje da neki prostori koji su možda bili promatrani kroz perspektivu parcele ili nekih sitnih dijelova dvorišta mogu imati šire značenje za bilo korisnike bloka ili čak i za širu zajednicu. Drugi projekt koji bih spomenuo koji je u pripremi je participacijski proces za izradu programa za plan Parka Novi Zagreb. Dakle, to je onaj potez
velike zelene površine između Mamutice i Andrije u Novom Zagrebu, dakle jedna velika površina koju je zapravo jako teško sagledavati u cjelini, radi čega grad trenutno radi na osmišljavanju procesa, što je dosta potrajalo zapravo jer je potrebno usuglasiti cijeli niz ureda, isto tako stvoriti neko iskustvo u osmišljavanju participacijskog procesa, koje nije jednostavno, kada se to nije ranije provodilo, pogotovo ne sustavno. Tako da se tim procesom želi uključiti pa veći dio građana Novog Zagreba, jednim dijelom i šire, jer taj obuhvat je park značaja za cijeli grad. Dakle, kao jedan novi Maksimir koji bi se nalazio u Novom Zagrebu. I taj proces participacije bi trebao iznjedriti upravo smjernice koje će služiti za izradu urbanističkog plana uređenja kojim će se urediti cijeli taj prostor u budućnosti. I bitno je možda samo spomenuti da UP, taj detaljni prostorni plan, je tek podloga za faznu realizaciju. Dakle, sviđa mi se ovo što je spomenuto, moramo prestati gledati publikacije, jer ne možemo očekivati da će tako jedan obuhvat odmah izgledati kao neki projekti poput Parka Vilet ili imati projekt poput Highlina u Zagrebu. Dakle, to su dugotrajni procesi, opet zahtijevaju i financijsku konstrukciju i sagledavanje imovinsko-pravnog statusa, gdje tako veliki obuhvati zahtijevaju višegodišnje, čak nekad više desetljetno planiranje i provedbu. Jasno, hvala. Ana, evo danas zatvaramo izložbu, zatvaramo jedan ciklus vezan za javne prostore Novog Zagreba. Možeš li nam evo za sami kraj otkriti neke planove vezane za kolegij u budućnosti? Pa temeljem svih naših iskustava sa ciklusom Novog Zagreba, mi smo ove godine nastavili dalje i kako je naš predstojnik katedre vrlo lijepo rekao, mi smo se vratili u stari Novi Zagreb. Vratili smo se na prostor Trnja, Peščenice i nadam se za 2 godine da ćemo raditi dio Trešnjevke. I na tim prostorima nastavljamo sva iskustva, sva znanja koje smo dobili na ovom ciklusu i unapređujemo ih, dakle i participaciju i interdisciplinarnost koju smo postavili. Moram priznati da mi je bilo vrlo interesantno kada je Kostrančić rekao neuralgične točke. U stvari sjetila sam se da tamo gdje boli, da, mislim da smo upravo sa ovim ciklusom zapadnog Novog Zagreba mi piknuli neke dosta bolne točke, neke bolne točke Novog Zagreba, ali neke bolne točke cijelog grada, kao što je Sava. Sada kada radimo Trnje i Peščenicu, odnosno dio Žitnjaka, nešto što nam je i bliže tekstil prometu gdje smo trenutno razmješteni. Mislim da smo i tamo piknuli 3 dosta neuralgične točke. Ja ću sebi uzeti kao zadatak da svake godine pazim da ima i pokoja neuralgična, ali želim da nastavimo i dalje studentima davati priliku da odaberu. Dakle, da im ne dajemo nužno samo nešto što je problematično, očito problematično, nego da damo mogućnost da se negdje izraze u prostoru koji možda nije toliki problem, ali u kojem baš potencijal nije ispunjen. Tako da ćemo definitivno nastaviti sa svim ovim što smo započeli, ali htjela bi da što mogu reći osobno, htjela bi da poziciju arhitektonskog fakulteta kao neutralne platforme mi još bolje iskoristimo za, ne samo za suradnju, nego za dijalog, dakle i sa strukom, i sa gradom, i sa studentima, jer na kraju to radimo zbog njih, a također i između nas, da zaista svi zajedno učimo iz procesa koje nam ovi zadaci pružaju. Odlično, hvala. Hvala svim sudionicima okruglog stola. Evo, mislim da smo otvorili neke zanimljive teme, da smo uspjeli napraviti određeni preklop između te trijade edukacije, prakse i politike. Ostavljam sad malo vremena i prostora za eventualna pitanja iz publike. Evo, ako netko želi nešto postaviti sudionicima okruglog stola.
dignete ruku, pa evo možemo mikrofon dovesti do vas, ali budite dovoljno glasni, pa Da. kogod je zainteresiran. Mislim da smo mi svi htjeli da među nama budu i predstavnici mjesnih odbora i naši kolege koji su s nama radili zadatak, tako da zaista pozivam da kažete kako vam se čini cijeli ovaj ciklus, jer znam da su neki od vas nas vjerno pratili cijelo vrijeme. Ne, bit će dobro. Hvala lijepa. Baš kad ste spomenuli predstavnike mjesnih odbora, ja sam iz mjesnog odbora Kajzerica i ove su, pratim, znači dobro poznajem i Savski Gaj i sve ove, cijeli Novi Zagreb Zapad i mene zanima da li imate viziju i ko mi može odgovoriti na koji način se ovo može praktično primijeniti. Naravno, ne sve, ali dio. Konkretno mene oduševilo kad sam vidjela Kajzerica i bioraznolikost Sava, što je važno ne samo sad, opet ne govorim iz lokalnog dijela, samo kao Kajzerčanka, nego kao za cijeli Zagreb, pogotovo Novi Zagreb Zapad je bioraznolikost, znamo što znači za cijeli život, jel? Za cijeli grad i za cijelo čovječanstvo u krajnjoj liniji. Znači, mene zanima kako je moguće to implementirati u svakodnevni život. Znači, koji su daljnji koraci? Evo, znam da je tu Mauro, znamo sve probleme u svim segmentima našeg grada, ali vjerojatno postoji, ja sam sigurna da postoji s nekim zajedničkim akcijama, zalaganjem, trudom, neki način da ovi radovi, sva ova djela ne ostanu samo u nekakvom arhivu, nego da se to bude početna točka za primjenjivanje, za poboljšanje i kvalitetu ovog našeg cjelokupnog života u gradu Zagrebu, pogotovo sad naravno u Novom Zagrebu Zapad. Znači, kako i na koji način se to može realizirati? To je moje pitanje. Evo, tko se osjeća dovoljno spremnim dati odgovor. U širem kontekstu spomenuta je znači i Sava. Sad, mislim da je jedan veliki izazov ne premostiti nego spojiti, ajmo reći, tu stratešku razinu. Primjera radi, prošle godine je Gradska skupština usvojila strategiju zelene infrastrukture grada Zagreba, koja je većim dijelom, rekao bih, predstavila isto tako teme koje se na nekoj većoj razini spominju i unutar ovih projekata i ovo što je sad spomenuto. Međutim, postoji izazovi u komunikaciji između dakle, dugoročnih akata koji se donose, dakle strategija, najčešće radi nekih EU projekata ili normativa i direktiva, zatim srednjoročnih planova kao što je primjerice GUP, pa čak i detaljni planovi uređenja kao što su UPU-i i, ajmo reći, svakodnevne politike ili možemo reći čak četverogodišnjih ciklusa, političkih ciklusa, koji definiraju prioritete u projektima, a sve to sa dinamikom i kapacitetima javne uprave i izvođača. Možda najveći izvođač, ako se ne varam, zapravo je Zrinjevac u gradu Zagrebu što se tiče, možda ne, ispravite me ako griješim, ali zapravo pomiriti upravo sve te razine je jedan veliki izazov. I zapravo prepoznati te strateške ciljeve, da se ne donose kao samo mrtvo slovo na papiru i kao otvaranje polja financiranja europskim projektima i slično, već na neki način komunikacija od najniže razine do najviše razine, dakle od ovih političkih prioriteta, prepoznavanjem i kapaciteta uprave, a imajući u vidu i taj strateški dio koji je najčešće proizveden od struke. Tako da nema jednostavnog odgovora na ovo pitanje, ali mislim da svi akteri zapravo trebaju prepoznati, opet bih spomenuo dijalog i zapravo komunikaciju između različitih aktera. Jer ako samo donosimo neke dokumente koji nemaju primjenu, izvodimo projekte koji zapravo ne gledaju širu sliku, bilo urbanističku, bilo bioraznolikosti
i sličnih tema, pa također i klimatskih promjena, a imat ćemo vrlo parcijalne projekte kao što smo do sada imali. Tako potreban je pomak iz više smjerova. U tom kontekstu i ovaj panel vidim kao neki pomak i mislim da je to bio i cilj organizatora, što je izrazito pohvalno. Tako da rekao bih, pomirivanje svih tih djelovanja je među prvim koracima u tom smjeru. Mislim da je prilika da svi vidimo da možemo bolje i prilika da vidimo kako možemo bolje. Ovi projekti su zaista su ideje, studentske, dobronamjerne, ali mi iz njih jako puno možemo učiti. Spomenuli ste bioraznolikost, moram priznati da je to tema koja arhitektima možda do prije i sebe ću ubrojiti u to koliko god da volim prirodu, ali suradnja sa biologijom je meni bila vrlo, ne mogu reći samo meni, svima nama vrlo važna, da zaista od njih naučimo načine kako mi tu bioraznolikost možemo podržavati unutar grada Zagreba, kako da mi bolje projektiramo javni prostor, kako da ga bolje planiramo, kako da vidimo prostore koje već imamo, koji imaju potencijal da budu bolji za bioraznolikost i što bi mi trebali napraviti unutar njih. Tako da i naša međusobna suradnja i edukacija između biologije, sociologije, agronomije, krajobrazne arhitekture i svih drugih srodnih struka je zaista potrebna da bolje razumijemo potrebe prostora. A nadam se da će onda i vama ovakvi prikazi studentskih radova biti možda čak i poticaj, zaista možemo napraviti nešto odlično. I mislim da na kraju svi tražimo način kako je najbolje da dođemo do toga i nema jedinstvenog puta, tražimo ga zajedno. Ja bi se samo malo nadovezao, čujete me bez mikrofona, jel? Ok, samo malo bi se nadovezao. Imamo dva segmenta ovako rečeno običnim hrvatskim jezikom. Jedan je problem, znači to što kad radimo planom, projektiranjem je užasno sporo. Ne ide to brže od nekakvih 2-3 godine. Drugi segment je ako bi htjeli nešto brzo napraviti. Meni bi bilo silno drago ako je to uopće moguće, ali to uvijek onako rubno, jel? Opet iz problema takozvane provodljivosti, zakonske regulative i tako dalje. Meni bi bilo silno zanimljivo, hipotetski, ne kažem da je moguće, ali mislim da bi bilo zanimljivo i lokalnoj zajednici, pokušati napraviti nešto vrlo malo, za što možda ne trebaju nekakve dozvole, a da studenti ne proizvedu projekt, nego da naprave prostor. Kao neka radionica, to sigurno ne može biti u sklopu normalne nastave, zato što postoji određeno ograničenja, pravila, ponovo pravila i tako dalje, ali meni se čini da uvijek male intervencije, te nekakve, ono što ljudi vole zvati kao akupunkture, su zanimljive zato što A, nisu skupe, B, brzo su provodljive i ne traju 3 godine. Takve nekakve intervencije, naravno ponovo u okviru onog što je zakonski dozvoljivo, bi bilo zanimljivo probati napraviti, iako za to zahtijeva određenu logistiku, pripremu i tako dalje. U najkraćim crtama problem je, recimo, kad gledate ovakve stvari, ja sam primjerice projektirao jedan mali park u jednom gradu koji nije u Zagrebu, nego je manji grad, pa je recimo sve jednostavnije. Projekt je stajao u nekakvoj ladici 7 godina, onda ga je neko izvukao neposredno pred lokalne izbore, ne bi li se napravio, onda je taj dotični izgubio lokalne izbore jer je upucao lovu u park, a nije u vrtić koji je bio tad potrebniji. Znači, ovaj naš segment u onom što mi radimo, pod navodnicima, bez politike, mi smo djelomično bespomoćni, odnosno možemo napraviti ono najbolje koliko znamo i umijemo, ali onda dođemo do prevodljivosti i do tih nekakvih odluka kojim prioritetom će se nešto raditi. Tako da, u načelu ja mislim da se radi samo o tome, ono što je super je to što sad
po mom iskustvu, jer sam bio sad i u žiriju za ovaj segment Vlaške i tako dalje, grad zbilja izuzetno puno radi na tome da sustavno pokušava poboljšati taj javni gradski prostor. Samo za to treba vremena. Jedan mandat od 4 godine, vraćamo se na politiku, nije dovoljan, ne? Tako da, meni se čini da treba raditi dvojako. S jedne strane treba raditi ovo, dakle da studenti imaju prilike vježbati i da s druge strane lokalna zajednica vidi šta se može napraviti, onda lokalna zajednica mora biti dovoljno uporna da nešto od tog što im se svidi pokušava izgurati kao nekakav zadatak. I druga paralelna linija koja bi bila sigurno zanimljiva je ta paralelna linija u kojem bi bilo fora pokušati nešto napraviti, jel, kao nekakvu vrlo malu intervenciju. Makar da su 3 klupe i 1 vrtuljak u križ, već bi nešto bilo. Ne? Eto. Pa iskoristio bi priliku zapravo što imamo predstavnice Zrinjevca ovdje da možda potaknem moguću suradnju upravo studenata da dobiju uvid kako izgleda realnost možda u nekim budućim iteracijama. Pa možda imate komentar. Evo, dobar dan svima. Božena Cvitanović, voditeljica podružnice Zrinjevac. Lijepi pozdrav panelistima i gostima. Ja sam pozorno slušala, svakako sam mislila postaviti nekakva pitanja. Prvo pitanje je u kojoj mjeri ste prilikom izrade ovih radova involvirali eventualno studente agronomije i studente šumarstva, jer kad pričamo o bioraznolikosti, definitivno su to struke koje imaju jako puno toga za kazati. Čula sam da su involvirani studenti biologije sa PMF-a, ali evo ja bi svakako sugerirala da za ove vrijedne radove možda se malo to sve zajedno proširi, jer uvijek je jako bitno da vidimo čime u stvari raspolažemo, što je na kojem prostoru dozvoljeno. Slušala sam pomno, znači, ovaj dio koji je pričao Mauro. Sve je to divno i krasno dok ne dođe, ja ne bi to nazvala toliko politikom, odnosno donošenjem odluka, koliko onom bolnom temom, znači provođenja samog postupka od javne nabave, ali i nečeg što prije toga imamo. Evo, vi znate da smo mi u projektu intenzivnog ozelenjavanja grada Zagreba, sad smo krenuli upravo sa sezonom sadnje novih 8000 stabala. Ono s čime se cijela radna skupina poprilično namučila jesu, znači, i infrastruktura, provjera infrastrukture gdje se što nalazi. Znači, imate divnu lokaciju na kojoj nešto zamislite, divnu ideju i sve zajedno i onda dođete do situacije da se ispod te lokacije nalazi šuma infrastrukture i da zapravo ste vrlo često nemoćni provesti kompletnu ideju koju ste zamislili. Znači, naš grad je poprilično kroz desetljeća puno toga se razvijalo na različite načine i često puta ni ne znamo gdje se što nalazi. A tek onda nakon toga krenete u sam postupak javne nabave gdje imate 1001 instancu koju trebate proći, cijeli labirint, i zato to traje godinama. Tako da evo, iz perspektive Zrinjevca, dobro ste rekli, mislim da smo mi najveći izvoditelji, recimo to tako. I ima još jedna stvar koju bih možda malo komentirala. Gospodin profesor je spomenuo da bi bilo jako dobro možda vidjeti kako bi studenti u nekom prostoru nešto sami realizirali. Evo, mi vrlo često dobivamo upite i nekakvih udruga, nekakvih, ne znam, evo, najčešće udruga koje bi u nekakvu humanitarnu svrhu htjele provesti, recimo, same nekakvo ozelenjavanje. To vam je javni prostor i kad bi mi baš sad pustili da se ideje realiziraju i sa dobrim namjerama stihijski, otvaramo naprosto Pandorinu kutiju. Jednostavno, grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave povjerava upravljanje, znači, nekakvim javnim zelenim površinama svom komunalnom poduzeću, u ovom slučaju Zrinjevcu,
i nekakav red, recimo tako, mora postojati. Iako je ta ideja u stvari jako dobra, vjerojatno bi se i mogla realizirati. Tako da ima tu puno toga što je u samom praktičnom provođenju nekako nije jednostavno, ali da su ideje dobrodošle, naročito parkovi, jer na radnoj skupini čiji sam član smo dosta od ovoga razgovarali o tome. Lijepo je da ide ciklus intenzivnog ozelenjavanja, ali ono što je nekako prepoznato i što ćemo izuzetno pozdraviti su upravo ideje i nekakvi projekti stvaranja novih parkova u gradu Zagrebu, pogotovo u nekakvim novim gradskim četvrtima. Ja sama recimo živim na Vrbanima i ono što prepoznam je nedostatak parkova. Znači imamo nova naselja koja doslovce niknu, a tek onda slijedi nekakva infrastruktura, uključujući nekakve zajedničke prostore kakvi su parkovi. Evo, to je ono što bih ja možda ispred Zrinjevca mogla spomenuti. Hvala. Da. Ako mogu dati, mislim ovo više ne mogu reći da je ovo odgovor, više kao nastavak dijaloga sa vama. Apsolutno se slažem da se javnom prostoru i pejzažima, odnosno parkovima, treba sustavno sagledavati. Razlika ovog kolegija, kako ga mi provodimo, je da svaku od lokacija tražimo od studenata da ih sagledaju sustavno u širem prostoru, a onda mi kroz postavljanje zadataka u stvari još šire pogledamo sve te lokacije. Tako da bilo koji od studentskih projekata je postavljen u širem kontekstu, na tome inzistiramo i pretpostavljam da kada bi studenti i išli raditi jednu od prijedloga intervencija, kako kaže Alen, da bi onda to promislili u puno širem kontekstu. A komentar koji ste dali za agronomiju, dakle, naš srednji zadatak u ciklusu Južnog Novog Zagreba, mi smo uključili i agronomiju, ali uključili smo jedan specifičan studij krajobrazne arhitekture koji je nama vrlo blizak i sa kojem i mi surađujemo, gdje je profesorica Ines Hrdalo na 2 kolegija, dakle na jednom pridiplomskom i na jednom diplomskom, surađivala sa svojim studentima. Igrom slučaja kolegica Zaninović i ja ove godine držimo vježbe, dakle također krajobraznim arhitektima na kolegijima osnove urbanističkog planiranja i urbanističko planiranje, gdje smo odlučili jedan od zadataka postaviti da studenti krajobrazne arhitekture kao svoj prostor zadatka rade širi kontekst naših zadataka na pejzažnoj arhitekt-uri. Tako da definitivno uključujemo i u njih. Što se tiče Šumarskog fakulteta, to imamo na umu, ali još moramo vidjeti sa kojim kolegijem bi nam bilo najbolje napraviti tu neku suradnju, ali s obzirom da izvanredni profesor Rukavina i ja predajemo i na Šumarskom fakultetu, mi pokušavamo sva ta znanja proširiti njima, vidjeti koja znanja od njih mi dobivamo i zaista tražiti način za sve suradnje. A evo, ako i Zrinjevac ima neku potencijalnu suradnju za nas ili želite doprinijeti kada mi organiziramo sljedeći zadatak, reći kako vi vidite neke stvari sljedeće godine u prostoru centralnog Trnja, nama će biti vrlo drago da onda započnemo i suradnju sa vama. Može, evo ja zahvaljujem i mislim da bi to bio dobar prijedlog. Svakako mogu sjediti, mogu stajati. Mi smo svakako započeli razgovore i sa Šumarskim fakultetom. Imamo gostujuća predavanja na agronomiji, otvoreni smo za suradnju sa sveučilištem, tako da evo, radovat će me prilika. I naši krajobrazni arhitekti, imamo ih 4 ili 5, vraća se kolegica još sa porodiljnog, ona je isto krajobrazni arhitekt, 4. Vrlo rado ćemo sudjelovati u toj cijeloj priči, evo, razmijenit ćemo kontakte, tako da mislim da
uvijek nekakve dobre ideje pozdravljamo sa sveučilišta, odnosno sa fakulteta, jer ljudi na fakultetu su mladi, neopterećeni, znaju razmišljati van nekakvih kutija, kak bi se kazalo, out of the box, tako da sigurno da će iznjedriti dobre rješenja i evo, mi možemo sa one druge strane koja provodi takva nekakva rješenja, odnosno projekte, kazati na što treba obratiti pažnju. Pa ko zna, možda se Grad Zagreb odluči na raspisivanje nekakvih natječaja ili nečega za idejna rješenja. Dosta stvari krene i tim putem, tako da samo naprijed, evo. Hvale vrijedno i mislim da je to nešto što nam svima zajedno treba. Novi Zagreb je jako veliki prostor i samo nastavite i sa nekim drugim. Predlažemo ovim dijelovima grada koji su noviji gdje te infrastrukture fali. Evo. Hvala za zabilježenje na kameru, da se suradnja mora neko vremensko ograničenje, da stavim prostor za vjerojatno još jedno kratko pitanje ako neki komentar. Ja čujemo se. Znači zapravo nije pitanje nego je komentar, ali ako neko može još se priključiti na to, slobodno neka to učini. Znači mi uglavnom sad govorimo o novim parkovima, o uređenju nekih površina, međutim mi već imamo, pogotovo u Novom Zagrebu, veliki broj, veliku količinu zapravo zelene površine koja možda formalno i nije park, a imamo i neke baš formalne parkove. Znači, i sad pogotovo ako govorimo o bioodrživosti, odnosno o bioraznolikosti i o održivosti, mislim da je važno napraviti ovaj veliki iskorak upravo u održavanju zelenih površina i zapravo mislim da je tu nešto što Zrinjevac je taj koji bi zapravo trebao napraviti taj iskorak i mislim da je tu možda i najvažnija komponenta, ne znam, suradnja sa znanstvenom zajednicom i to baš što ste rekli zapravo vjerojatno više ovima koji se baš bave biljem i agronomijom možda više nego uređenjem, ali u principu danas kod novih parkova te dvije struke su sigurno jednako važne. Jel? Hvala. Hvala. Evo, ja bih zapravo zaključio ovaj okrugli stol. Prosim vas nekoliko kratkih komentara. Mogu da samo i naglasio što je spomenuto da je velika nepravda da nemamo krajobraznih arhitekata ni u ovom panelu, tako da moramo paziti možda više upravo na to da budemo, da malo lovimo te granice isto koje se kroz ovakve kolege upravo i rade, ali da imamo u vidu da arhitekti niti se očekuje, niti mogu upoznavati sve domene oblikovanja. Slažem se u tom. Evo, hvala sudionicima okruglog stola. Sad ispočetka. Hvala sudionicima okruglog stola. Evo, valjda je nešto ostalo zabilježeno od svega, na ovom mikrofonu i tijekom snimanja. Hvala svima iz publike što ste izdvojili svoje vrijeme u petak poslijepodne i vjerujem da smo imali uspješnu raspravu, uspješan dijalog i radimo dalje na općenitom poboljšanju javnog prostora. Hvala svima.